Induming Virhen kekeng patulunan, ikang minyetula ampong kapayapan, king induming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sablang dalan, ting baryo sa purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan, ting sablang pisang panampong ding bisitas, ake kang delawan o Virhen amaslag, ding hanggang memalen pigdala mong lamak, metula lang dakal ke kapasalamat, kasalpan tayanan miyunlag milaplap ing pamikalukot agad linagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng ahus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo ing kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa Bright Lights Mama, isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9. Friends tayo, 91.9. Bright FM 91.9. Friends tayo, 91.9. Bright FM 91.9. Bright FM. Friends tayo. Maya pa benging Diyos po, kalugran ming kakrusada, ding ega na ganang magdebosyon kang Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, ini po'y Father Joselito Vital, yamong tok ning Nuestra Señora del Carmen, ning duat Pulong Masleg, Guago, Pampanga. At yuta mo po ngayon king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ning Archdiocese ning San Fernando. Iti pong krusada, layon kilalanan tala, ding kikatamo pong kaparian, kayan tabi din kanilang malaganap a debosyon king Virgen de los Remedios. Kaya maswerte tamo po, uling at mo po ngeni, king parokya na pong San Rafael, keni po king Baruya, Lubao, Pampanga. Malaos tamo po. Merry Christmas po kay kayungan. Masaya tamong masayangin ni uling atyuta mo po king parokya na pong San Rafael, kini po king Baruya. At syempre, kayan tabi tayo po yung kanilang pura paroko. Among
Pakilala tamo Maya po. pa oras po kay kayo ngan at Merry Christmas po kay kayo. Ako po yamong Ferdy, mong labnan. Kura paro ko na po ni San Rafael Parish, kay tiking Baruya, Lubao. Among pilan niya po sa koping Baruya? Ang sasakupa na po, bali 7 chapels la, 8 including the parish po. Santiago, Lourdes, San Roque, Kalangayin, San Isidro, Prado Siongco, Ampong Santo Niño po. So inki kayong parokya, para ka rin yata makirandam, ang po ka rin pong Manalbe, yapin po yung pinaka dead end na ning Pampanga. Opo. So bali ning boundary na ning Bataan, Ampong Pampanga. Kayapin po, ding, atin ang Tagalog kaya, wala naman. Kapampangan la pa rin po, pero itang-kitang metong nga baryo at inang magtagalog. Pero ini pong parokya, dead end na po talaga ini. Uling kailangan po kanini, plus dan nungan din gulot na. Ining harap na ning parokya. Kaya dakal kayo naman paron po ang makenya mo. Marakal na rin po, gagapang la papunta kini. Ali kayo ba't apansinan ko po, mag-high tide mo naman kena? Oo, mag-high tide kini, lalo nang ini, patse maragulindanum, mididinan niya po yung dalan, may kini harap na ning Pisamban. Yung dalan mo po talaga. Pero patse, may sabayan niyang bagyo, o ito, may lubne kining patio. Kaya nung mamasyal tamo po kiniking parokya, akit niyo po at ne pong karagula-karaguling karela pong mula, kay ba't makatasya naman po yung karelang Pisamban. Later on po, pakit tala ding miyahilwa pong party na po ng Pisamban, ban kilala tayo po at abalo tayong Baruya. Pero syempre, kilalanan tayo pa mo po yung karela pong masipag kura paroko. Among pila na kayo pong years, pari? Mag-19 ko po kanyan, king December 5. May ordinan ko po December 5, 2003. Kaya taking parokya mi king bahay pari. Bahay pari. Yak pang commentator kanta ni Father. Yak pong may commentator niya po may order yung pari. Kay batamong king agaga na kamo, makananong may gumpisa yung kaya kang bukasyon? Kanita among elementary ko pa mo, grade 5 I think, during the time of Father Elmer Simbulan, nights na ako po kanita. Karing kumigumpis ang mag-serve king Pisamban, kay but after Father Elmer po, tinok nang nako kumbento, kang nga pong mani. So bali kaya na kaya po kanita, bala mo sa Kristana kami, ang gaketang minsan, ating kungikit makapos king pasbol. Kanita, didikit dala mo pa rin pasbol ng Pisamban, yaman poster papilya kabud, kay bat seminary, entrance examination, at sula po rin dates ka rin. So, during that time, makatok nang ko kumbento, and then mag-aral ko Manila. Mag-aral ko po Manila kanita, that was 1992. Kinangwa kong computer engineering course, King Adamson University. Then one Saturday, mig-exam ko seminaryo, mambalo kaya kami. Mambalo king bale, ang gaketang tinanggap la, sulat. And then sabi ng mako, nano yan nga, naelaman mabisa kanita, ang pupay tatang ko. Anong sabi ng nga pong mani kanita, pasubok tayo pa nga na. Subukan nga na. O ito po, may pasar ko king entrance examination, and then may interview ko, at atandanan ko among in live-in or in interview ko kanita, that was February 26 to 28, Friday, Saturday, Sunday. Ito pong 28, birthday. Happy birthday. So may nga di ko kanita. Sabi ko, nung di na nyo pong regalo nga ako, pasaryo na ako mo kaya ning exam. So March 2 po, tinanggap yung sulat mako. May pasar ko kitang interview. And then sa Samonda na kami po kanita, kitang live-in interview. That was May 24, 1993. So kanita na ako po linog seminaryo. And babalikan kayo ning hanggang ako kukutang ko pa mo rin ngayon no ka rin niya may gumpisa yung bukasyon ko. Siyempre itang inspirasyon na ikit ko kanita karing pari. Especially during that time, lahar na kanita among. May makbong niya pa yung pinatubo. 1992 magumpisa ning lahar kanita.
And then, dening mengaturan, atin lang ausan kanita, adapt a barangay program, adapt a barrio program. Balo ko ing sakop yung mikay kanita, ing meto nga parokya, mag-adapt yung barangay karetang mengaturan king Ashpol kanita. So, kaya akalingwan ito, ing inadapt na ning Our Lady of Mercy Parish, ya pining Palat, Kimporak. So, mumunta kayo po ka rin. So, ito yung, bala mo, may inspired ko ketang kaya nga ito. Abe may pumani kanita, magdala ken dutong, yero, pamangan, pero muna na rin request itang mitala ka diyeng Karelan Chapel. Nya pindadalami kanita, dutong, semento, bang kanita talakad mi itan chapel. Sasahop ko ka rin during that time. Wow, balo po itang adapa parish siya ita. Ing kamasantingana po, ang ganang yeniyamong, siyempre ba't kaking Nuestra Señora de la Merced, ang gana po ngayon, tiloy de po itang programa nga ita. Agyang ala ng lahar, kaya for 2 years now, may kapagawa na lang bale ka rin. At kantaya pala may gumpisa ita. Ngayon, may ging malino niya kanako, itang adapa parish siya ita. At alwa mo po yung bale, ing karelang apagawa. Dawin niyo po, yamong may formaya pala kanita. Kay batamong, madalas din kikatamong manalbe, ang pumakirandam, detang lalaki, agad ang kutang, po masakiting magpare, nga da. So, masakit ya po, masaya. Siyempre, you have to be away from your family. You know? During that time, abe kayong Pasko, ang pumbayong banwo. Kay but, siyempre, pantunan mo pa mo rin yung pamilya may amang na. And then, ating fulfillment, ketang agyang balo mo, malawat yung pamilya mo, ating pamuring saya, uling mas meragol ka pamilya. Lalo na nung makaparokyana ka, darakal kay ma, darakal ka tita, darakal ka kapatad. Agyang masakit, maalalampasan mo itang sakit ketang tula, kapalit na nitang gagawan mo. Sa sakripisyo mo. And then, naman masakit. Siyempre, pati binurian mo, tengwanan may ngapong gino, balo mo naman, alam mo yan, ketang burinan ni ngapong gino, gawan mo bilang pari, ampong mission mo bilang pari. Wakay ba't, ing kamasantingana po, among awari, maliban ika, bukasyon mo, kay atatay tala pa rin kikatamong pamilya, Kasi po tamumunta ko po king bahay pari ka rin, kakit kaya po yat China, ya po yung liturgist, Kaya ba't i-mother na naman, ya po si kaso ka rin bisitang pari, kaya pa mamilang pera, no po kaya active, kaya alwa mo po yung bukasyon ng among, kaya atatay tala buong pamilya. O kaya naman yung pumisa ng buong pamilya, atatay ding metong anak, ban magpariya. Kaya ba't among, kang for 19 years bilang meto nga pari, nukar na ka po may assign? Inya pong ma-ordain ko, 2003, mi-assign ko po immediately cathedral as vice rector. So 2 years and 5 months ko po ka rin. And then I was transferred as administrator king Santiago Apostol, king Betis. 5 months ko po ka rin. And then October 24, may lipat ko po king San Agustin Parish, king Kaingin, Masantol. Danuman niya po ito. And then, May of 2013, ilipat ko po king Pandakaki, Good Shepherd Parish, resettlement niya po. Hangga ko pong May 22, 2019 ka rin. And then, may transfer ko po kay king parokya ng San Rafael, Baruya. Among abanggit mo din administrator. Nano yung difference ng administrator king parish priest? In parish priest po, siyempre ring finances ating kang hold ka rin pangaras kitang nung parish priest ka. Nung administrator ka mo, tutukyan mo lang mo retang nanong disnan mo. Bala mo, consultative pa rin. Nung mag-decide ka man about a big issue, or big project king parokya, you have to consult
the bishop and the people. Kasi nung kita mo po, very exciting na from vice rector, kay ba't megyang administrator, anyang pares pres ka king kaingin. Kaingin. Nano mo yung mga kalingon king kaingin? King kaingin namong sasakebang ka, ne? Kay ba't ing dalan, burakan niyo. Patse kauran, ampong atinang bagyo, mumuna akong diling gagawan, makanano kumunta San Fernando. Isipan ko no kanita among, uling sigurado nung lumbog. Kanita every year yito, sigurado na kumunta sa ako. Pa-reserve na akong kay kanita. And masaya, ne? Kasi at least balo mo kitang parala data, maging channel kanitang pwede dan tanggapan ding tao, kitang kasakitan, daranasan, lalo na po tang makalbog namong. And ito nga po akalingwang ka rin. Very challenging yung parokyang ita, lalo na pa siya daratang ning kauran. Wow. Kare pong makirandam, ang po ka rin manalbe. Anya pong panahon mi king kaingin na akong kinamamalusak. Kanita po pamakanta kalagwaing biye. Ala pa makaing sakyan. Ela pa po may simyento ring dalan. Pero kanita talagang masubok ka. Masubok ka. That was 2007 among. 2007 ito. Balo mong abeda kami seminarista niya. Pota maglakad kay po king Pilapil nga kanta mo. Oo, Pilapil. Dinasa mo tayo maglakad ka king Pilapil. Pota Maglakad ko magbisa. lalo na itang metong baryo ka rin, Kambasi. Sigurado kang maglakad na. Hanggang nakako po kasi, agyamang mabibitin niya yamong king kwento na. Itang po ta mag-serve kag kusimbang bengi, itang aldol doti man nakbag. E mo din nasa may nakbag mo, ngali naman. Ali naman namong. Pero king single la motor, may tomba na ako uling burak yung dadalanan. Magmotor ko rin kasi ka rin, katan like, oning that time, pa asfaltado itang dike. Inyapin po tang kauran, siguradong labanan ming burak among. Abang kitaya po yung kainan din, many ba siya po yamong king Nuestra Señora de la Merced. Makanano mo itang devotion mo king Abong Birhen among? So, ingay ko akalingwan ka rin among, inyang makatok ng kugupi samban, kaming mami bless kitang Birhen ka rin. No? Inyapin na, aparak na ako itang nakaragula sa itang pamagdebosyon king Birhen. Uling balo mo indaye. Alayang pamiyaliwa kitang nanggagawa na ing maya pa inda keka. Itang panandaman mo itang lingap, mga di ka kayo. Mamaos ka kayo. And akakit mo naman king biye mo makibat niya. Itang mamilatan niya. King Diyos. Bala mo sa sopa na ka, nanong kailangan mo, aliwa mo itamburi mo, nanong buri na ni nga pong Ginoo para kaya ka. Bala mo metong yang siwala na bubulong ka para, maminto ka kitang makanita. At ito naman talaga yung role na ning Birhen. So, ito, pipiblasan miya kanita. Bala maging debosyon kitang mami blas Birhen kanita. Kay ba't itasmiya kitang kay during that time, pa makanita kagarboing kayang susulod. Simple mo. Manyindi kaming kandila, kuldasmiya king luklukan, kay ba't manyindi kayang kandila, kay ba't kaming mga bit karetang pin, para may piblasan niya itang Birhen. So, constant naman yung mga di kayo, lalo na king Birhen. Kaya pong makaranda mo po Manalbe, bala mo yung pinaka-role na po ning Birhen kangamong bala mo kano metong yung imaanan kasi lalo nang yung Pasko among wari sa neta mo meragulta mo ding manasikaso lalo na kayo simbang bengi mapagal dakal tamo assignment dakal tamo misa kanta talapanton ding imata mo kantaya po bala mo maging talagang imang-ima ing indong Birhen oling bala mo yung mag-console kaya katamo, magpalakas kaya katamo. At potaping nga kakit kaya po'y manang apong Ferdi. Potang salubungan na ako, bala mo, anak na ako naman. Uling kin po kasing pangapari. May kapatad, potang kayo po din karyalang pengari, maging pengari nila.
At tatandaan ko last time namin ako bahay pare, pengawal na akong mamo. Sabi na kanako, aming misking anako. Basta pariya mong ako consider na ng anak ni. Actually, kanita, tutuki ke. Uling buri na tuki na kan ako. Uning inualakwan din nga po na kanita, mga latila pa kanita. And then, mig-enjoy yung magserbisyo ka rin pari. Magserbe pisamban, kay ba't maangayak yung pamangan, manapag yung pamangan, kay ba't during the time of among pit, talagang yung mayordoma ka rin. O sabi ko, liwanag ka anak nga ako. Mas kaluguran mo pa ka na ako. Bahay tamo po mayari, kining first part ng katang interview. Shout out pa ka mami. Hi po kang Maku, mambiring, sana, pangadi mo ko, lagi mong pagdarasal at saka good health. Ngayon po, mag-break tapa mo po. Pagandaman tayo po yung kantang Sablang Anak ng Diyos. Sablang anak ng Diyos, tukso kayo kintula, uling bibay siya, Jesus. Manalangin kamo, pasalamat kingin pa, salamat tumibay siya, Jesus. Pastor king marangle, magpastor ka rin tuba, karela pe bakit siya, inganghel na ninginu, e kayo tatapot, masaya'y malita ko, bibay siya ngening-bengi, talapak intasyon. Sablang anak ng Diyos, tukso kayo kintula, uling bibay siya, Jesus. Manalangin tamo, pasalamat kingin pa, salamat tumibay siya, Jesus. Munta kayo ka rin, kanta ka ni Tiyay ni Bingot, makakera, makabalog kinlabi, yung syudad ng David, karingking Bethlehem, sulong munta na kayo, dalawan niya'y ginoo. Sablang anak ng Diyos, tukso kayo kintula, uling bibay siya, Jesus. Manalangin tamo, pasalamat kingin pa, salamat tumibay siya, Jesus. O banalay pa, pusumingit mo saya, sinagya, kinggeni, intalanin bayong din, kaisablang tao, kaisablang nilanan, magaling hayapan, magaling luhiran. Sablang anak ng Diyos, tukso kayo kintula, uling bibay siya, Jesus. Manalangin tamo, pasalamat kingin pa, salamat tumibay siya, Jesus. Salamat tumibay siya, Jesus. Magbalik niya po yung programang Inkrusada, kiniking radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At pasibayo po at yuta pa mo rin king Malago at masanting pisamban na po ning Baruya, kiniking San Rafael. Pakilala tala pa mo po din kakatamo pong bisita, kaya tabi na po nga pong Ferdy. Mag-umpisa mo po kay ka-sister. Opo, Maya pa og to po. Ako po yung keng finance ning parokyana pong Apong Paying. Vicky Cruz po. Kaya beta ang pametong. Merry Christmas po at Maya pa oras po. Karingay gana-gana pong talaga subaybay ning kaya katamo pong istasyon. Ako po pala Brother Ron B. Jimenez. Ako po yung Paris Pastoral Council Liturgy Coordinator ng parokya ng San Rafael Arcangel, Keti Baruya, Lubao. At iya po yung peka makwaltan di lilawin niya pa mo po itsura.
Amo, o talada po rin manalbe. Bigla da kayong pintanan king bale, linuban da kayo bale. O sige, yan po yung news na po ng parokya. Joker ya po talaga yamong to. Opo, malambat ko po nga kaya Bedeti. Sister, ilan na kayo pong years mag-serve yung parokya? Anya pong 3 years baya po makoya pong suti. Tapos po, tiloy ko po kang apong Ferdi. 9 years? Ala pa po. Ala ka pa 6 years mo. Oo. Eka pa mamalagwa mo nga mo, uling lab na lab tayo na. Bota, bisaning mako. Maliban po king panga finance, na napapungalwayo pong obligasyon king parokya? Ay, anya pong mumuna CPC press coordinator ko po king chapel mi kalangayin. Tapos po niyang baya po yung pumakoya pong sote. Kanita na pampo pag finance. Opo, thank you. Oy, kikatamo pong liturgist. Pila na kang years mag-serving parokya? Nung kayanta mo more than 20 years na po, king parokya. May gumpisa ako po ng 1995, king panahon na pong among Arnold Rivero. Hanggang yakabisang maniwala mong Midnights of the Blessed Sacrament ko po. Bala ko po. Bala ko among komi. Naging kang nights kay Bat. Kaya rin na po nito, panahon na pong among Joju, 2002, may ko pong Lecom. Then, panahon ng among Tom po, may ko pong youth president pa po kang Tengawus. Then, Vicariate Youth Coordinator ko po ng Vicariate of the Holy Family po. Then, nangikay po maging director, making youth din. King Vicariate of St. Augustine of Hippo, maging Vicariate Youth Leader ko din po kanto. Kaya nung pakiramdaman tala po rin ng abet ang bisita, bala mo po takalabalo king story na ni parokya ne po. Kaya makala niya may kumpisa yung parokya na ng San Rafael Ron. Bali po ng panahon 1939 po ng Irreverend Father Santiago Guanlao, ya po yung kura paroko na ning kaya katamo pong parokya, king Balen ning Lubawing San Agustin ning Hippo, sinulat siya po king Archbishop ning Manila, ing Archbishop po kanta Most Reverend Miguel Doherty, nanungnuka rin may kaila pong sulat na manalakad pin pong parokya keti po king Baruya, Lubao. Balutan po ng panahon na ito na yung mode of transportation po kanta more on po king water yo at ing highway po kanta apin po ining kening gulot. Kaya titang pota magtakala po bakit at suya king kaduluduluan na ning Lubao pero megiyang parokya uling pin pong ketang mode of transportation po kanta ng panahon na ito. Then po, in pong minuna pong kura, paroko po iyamong Arsenio UC. Bali po, iyamong Ferdi po ngayon kasalukuyan po. Yang pangapilan niya mo. Pangapilan niya? Pang 13 niya po. 13 niya po yamong Suti, tapos 14 niya po yamong Ferdi. Pero pangapilan niya king puso mo yamong Ferdi. Yamong, siyempre po yung kura paroko ngayon, kaya mumulay king puso ko Yang ngayon. number 1. Balak salo kapakibat. Masaya po kayo ni king parokya kasi alos anak-anak la po din kaya na mag-serve among. Nepo, kay ba't nung munta kayo po king parokya, bala mo po takala migbayo takal developments. Among mga nantang po mag-encourage po tang bisata ang ating pagawa, baywan, makanantala pong encourage ding tao. So ito po, mumunan di iing sasabyan ko, iti pisam ning parokya, agyang nano pong magawa kiti bandine pamurin ding tao king parokya. So ito po, potang ating kumpagawa, buri mo siyempre itang makasanting makanayon king pisamban. At iya pong susulong ko po atang mag-appeal ko karen tao. Sasabihan ko naman karela, masanting po itang ikayo mismo, patala ka diyang pisamban nyo, bang kanita, aliwa itang awan ng tamang owning among. Itang sabi mo, parti na kaning maging masanting yung pisamban nyo. And dakal naman po kay generous sa saop.
akakit da naman kasi. Ito yung importante among po, tang akakit da, no man magadwang isip na mamiela rin tao. Abangin na kasing Brother Ron po nandun, sabi na sulok, ana, pero nung lawin niya pisamban, ing Laguna po yung ngarap, yung pong kumbento, ini pong mula tamo king side, yung kayo pong dakala facilities, bala mo yung pandulo niya, bala mo po, linog ko yung meto nga village, ting kasanting na po yung kayong pisamban. Timo po niyang papagawa kayo, nala po rin maging priority issue para king pisamban. So muna po, inyong datang ko keti, May 2019. So kaya po kanita, muna akong inisip pa-dedicate kayong pisamban. Siyempre nung pa-dedicate may ayusan may bang kanita magiyang masanting. So pepa repaint kaya po kanita ining retablo. Kaya ba't sinali kaya pong miyayaliwang gamit para kining liturgical gagamitan po king liturgy. And then titak mag-repair po karing pasbol. And then ita po may dedicate ya inyang August 2019. Ilan ng years ka na yung parish siya? 80 years na po 80 years. inyang ma-dedicate ya. Ngayon pa nga pila niya kanyan, 80. 83 na po kanya. Hanggang ngayon po, kutang kasing edad na kayo po. Kasing edad na yung parokyata mo. 83 years ta na po ngayon Pareho pa balong ta 80. Ne po. Kay ba't, siyempre po, manuanan din nga mong tang developments, ne po. Kalupa na po itang word development, nabubulis sabihan iamongan, ne po. Mag-umpisa tamo mo ng kura paroko, at tinungan pong pinut up din. Hangga po miras tamo kitang kimpanahon ngeni, makanya po kasanting kakatampi samban because of the different efforts of many parish priests. Kumbaga po, yung pinaka-summit na namo po yaping Ferdi. Ne po kaya dakala salamat. Siguro, ikayo mong parisyoner, kasi siguro talagang lab na labi among uling ka rin developments king kakatang parokya. Siyempre po mong dingega na namang paring mumunta kiniking kaya kaming parokya. Love na love nila ni Tita Biggs. Tita Biggie, Basta, idol niya po yamong, maraming po engineer niya eh. Importante mo po talaga, ita mo pong, kumbaga makadikit keng pari. Nung masanting naman po itang kayang proyekto, supportan tayo po bang kanita, dahil kaya katamong simbahan ng Ponden Chapel, sasanting la po. As of now po kasi kaya kami parokya, halos dahil hanggang chapel, pumong, ikay pumigmisan ako po kalangayin, balada simbahan, laking kasanting. Pamag-encourage na pong among ito. Agad na pong sabyan, potang magmisa, anya may encourage lang mag-donate din tao, uling sabyan na, ikayong makinabang, kung naman dala ning pagawa ko, kalako ko, ikayo pamuri ng makina. Tutuya po ito. Uling sisimba tampo, magkuswelo tampo, tang masanting niya po yung altar, po pa yung chapel. Komportable la po din sisimba. kipota po kasing pari ka, eka mo pari, injir ka pa, at kay bat, maya pa pong pastol. Ne po. Siyempre din pong kakatama, karandaman pong manalbe, magkikurious la, nano yung maging biyan ng parokya niyang pandemya mo? So, inyong pandemya among, continuous yung construction mi among. Ini mayari ini last year. August na. Anyang mabless blines na ning Arsobispo. And then itang kumbento kaya bene pong magagawa ito. And then ini pong parish hall. So, eke putinok ng pagawa, magtakakupin, pandemika ako mayayari yung ating magagawa. Agyang ding mamasyal kay ni among, o tika ang pagawang pandemya nga. So, naman po kay gisanan, den tao, den sasawop. And then, during that time among, siyempre may tuknangan, Oning one time, ating keng Virgen de los Remedios keti. So dinurot niya, bang kanita may kapag-asala rin tao. So may kalikom kaya pong ponto. May gityan dinala nito. And then minsan pisyalan kaya mong Steve, nano nang sinawop mo? Nga ko ka rin
karing magkasakit. Uling ketang panahon na ito, dakal magkasakit among. So happy sabihan miya po, ining linto kanita itang nanita, itang ating mami, ating midinan. Pantry, community pantry. So may inspired niya po ka rin. So thank you nento ng among Steve. Ilag, inggagawan da, uling atin lang regular bala mo donor. The divert da niya kitang pamanyaw bulan-bulan. Tindahan nga na. Masantingita nga ako. Gawang kay paking parokya nga ako. So ita pong pondo miking birhen, yang pigumpisan miking tindahan ng apong paing. That is, I think, around 119,000 inyang magumpisaya. So, nano po yung gagawan, mi kitang tindahan. Sinabi ko karening, actually, pepatalang kay kareng service ministry na rin balang chapel, ang ingheading service ministry na ning parokya. So, kumaka yung 60 families balang baryo. So, times 8 ya po kanita, that's 480 families. So, pantala nga ako. So, pantala reta, kitang first round. So, didinan mila pong bala mo gift certificate worth 500. Kay ba't po patalakad kay tindahan lalam, detang mami mag-grocery kami every month, kay ba't ating mami goods and cash donations po. Ilang pa niya limi, pag-sustain miking tindahan. Muntalangan po retang 40 families, 5 families per barangay. So times 8, 40 families la reta. Ilan ang manyali ketang tindahan. Ang magtaka ka magigisan laman ng tindahan. Itang bala mo dara kalya pa yung kaya kaming. Siguro mangutang lapo kayo, balang kapilan lapo pwedeng mamalengki. Manyaliging tindahan. Mamiya kami po every last Sunday of the month. So before that, manyalino rin yung grupo para kitang last Sunday of the month, kanita la pumuntakin. Dingegan na ng midinan gift certificate worth 500. Ila na pong manyali. Gisa ng date ang 500 kitang grocery sa Burida. Pisabihan tayo pa pong pasibayo, yung tindahan ng apong paying, pero bayo po ita, mga dita pa mo pong yeni, kang Santo Cristo del Perdon. Panalangin King Santo Cristo del Perdon y Caridad. O Jesus, sami pa ako king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyan ning ipa mo, at dininan sikanan ning banali espiritu. Adwan mikeko ing pakirandaman mo ing panalangin ning taong manigapo, at manyawad kapaldanan keko, ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Adwan miti king lagyo mo, king kapamilatan ning banal ay espiritu. Amen. Pagbalik tamo pasibayo, king kakatamo pong programa, at pakrandaman tayo pa mo po yung kantang Kalam ning Pasko. Masalang sulugarela
kapayapaan, sa aking usuling karunungan, sa aking Yato Aldo Pasko. Kalangin Pasko, kalanganin Diyos, kalangin banwa, kalangin taon, kalangin Pasko, kalangin Yato, kalangin tula, kalanganin Kalangin Pasko, kalanganin Diyos, kalangin banwa, kalangin taon, kalangin Pasko, kalangin Yato, kalangin tula, kalanganin Pagbalik niya po ang programang Inkrusada kiniking radyo ng Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At atyuta pa mo rin po king Malaguna pong Pisamban, Apong Paying. Nandin po, nakatampong kasanting pakiramdam. Siyempre, kita po makiramdam tamo, manalbeta mo. Kanya man po itang pakiramdam makatanggap tamo king tindahan ng Apong Paying. Siyempre, dakal pa mo rin po kayo mangutang, nukon la po manibat ding pondo ning kikatamo pong tindahan ng Apong Paying. So, kalupa na po ni nga sabi ko among nandin, itang starting fund mi, yapin itang delanan ng Birhen, Gracia, king parokya, inyang during the pandemic, dinurot ya, king Mabiluga parokya. And then, monthly po, ating king regular donors, ne? Itang uli nga kakit da, ing susopan da naman kasi, ring kabaryo da, so makapamiyela po amount, anyapin masusustain niya po ining kaya kaming tindahan uli daretang karelang babye. And then ita pong during fiesta, ita po itang kay second collections para karening programa mi. Actually aliwa mo po ing tindahan ng Apong Paying, ne. Ating kaya pa pong scholarship program, karinya naman po manibatan ing pondo. Ne? Teacher ya kasi Ron, mga itang scholarship program Ron. Ayan po Bali. secretary. Ayan po secretary king Israyap. Ako po yung secretary na po ng scholarship program na po ng parokya. Bali, makantini niya po, dadalan na pong proseso ding hanggang lulubas scholars na ng parokya. Mumunan dili po, syempre po kitang karelang kabilyan king bie. Nung pong ing karelang kay po itang net income da po ring pamilya, ding pengari 15,000 below, metong niya po karetang ko consider me to nung indigent law. Then, alimu naman po kitang kabilyan. Atin niya naman pong percentage when it comes to ita pong karela pong academic credentials. Ating kami naman pong exam, then interview. Kaya dito ang ating nga pong screening talaga. Alimu po itang kabudabud na may mili kami nung ninupureng scholars noon di na nila pong proseso. Bang at least talagang data pong sa South da rin, kaya kami pong benefactors, may biyela po talaga, karetang atin po talagang kay itang deserving estudyante po. Nanla po din papag-aral tamong elementary, high school? College na po among. At saka kalupa na po nitang nandin among most of the funds na penibata na po iya pinimbirhen in Cruzada. Ne? Yang balamo yang making lamak Maragula Gracia de Lana ketiking parokya. Dening adwang program mga reni. Ila pong dininan ming balamo ilang grasya na ning Apong Gino kapamilatanan ning Cruzada ketiking parokyan. Dito pong papag-aral yung yan, pila na la po? Actually, last year mong 14 lareto, nung atin na pong may graduate adwa, kaya nga ni 12 na la po. Detang, kaya kaming kasalukuy na papag-aral, liwaliwang colleges, pompong universities la po. Pwede la po yung Ateneo, among Lasal. Doon ka lang mag-aral. Atin po kaya katamo pong State University, kaya king Pampanga, king Don Honorio, Ventura State University, atin po king Guagua National Colleges, Merida Queen College po. Sister Vicky, nan lang kurso rin mayari. Balo mo la?
O ayaw mo mambalo? Ali ko po, Iron po yung in charge Wala talaga. yung sekretarya. Opo. Sister Vicky. Basta keng finance ko po. Yang mami pera. Susuporta ko po keng finance. Basta pag po kailangan ng pera, ala naman po ngali po kang Sister Vicky po. Tatanguya akong pong tatango. Dito may graduation na lang course, brother. Ita pong metong po BS in Accountancy, ita pong metong 2-year course siya po BS in Hospitality Management po. Kaswerte niya po. Ano po, kaswerte. Kagrasya na po ning tindahan ng Apong Payeng. Kagrasya na po ning kayong scholarship. Maliban po kitang birhen nung wala pa may nibadingalwa yung pondo. Bali po uling pong, di ba po may gumpisala po retang kaya kami pong seed money, ken pong kalam na ning krusada ning Virgen de los Remedios sa Santo Cristo del Perdon. Then, uling pong ikita po na talaga pong deng programa chula. Then pong mismong tao, minsan magpadalala, minsan nga po paboring sabihan, anonymous la. Talagang deng pong kaparokyami, uling karetang programa, bigla do po rin karelang palad para po kareng programa na ng parokya. Nandun ni Sister Vicky niya nga banggit atin pa kanong birthday o anniversary for a cause. May nibat ka nga mo? Opo. Baka niya po ita, kwento yun niya po. May birthday ya po yamong tapos detang hanggang kas gift na po. Tayo po may gumpisa yung scholarship. Sabi na po, ay deniya na pag-umpisan tayo. Nya maragulya po yung pondo mi mo rin. Atin, kumbaga, makasustain niya po yung pondo mi kayong kay. Tapos, alita pa pong monthly mag-donate. Anya, may ragulya po yung pondo. Pero may ita pong kayang amot, kumbaga, kapamilata na po itang birthday ng among. Kaya bela rin po. That was 2020 among. February 2020, yung birthday ko. Bayo pandemic. So bayo pa pandemic, ay isip na yung scholarship. Bala ko mo uling magkasakit na rin tao kay ba't bigka scholarship. Pero lawin niyo na po, kaukuldan niya po. Pauli na po yung birthday ng apong Ferdy. Uy ka na nung regalo mo ka, Ferdy po itong birthday na. Regalo ko po. Siyempre, na nakailangan namong yung financial. Sahop na mo po. Bali, moral and social support po. Makaya na po ka-active din pong kaya tamang kay San Rafael. Kasating ta po din kanilang programa niya po yung kangapong paying, kayang tindahan. Siyempre rin kikatamal may makikurious la na ano pong pwedeng saluan kim pong tindahan ng apong paying. Ay, ita pong common commodities mo, itang basta kailangan. Abiyas, sabon, taba, sa po itang importanteng pamangan keng balem pong gamit. So ito pong 500 ay dakal niya po asalita. Opo, uling underpriced na pa po din kaya kaming paninda. Ala ito. Palugi yan po mong. Yung kasi lulog po isip ko, magtubuya pa po yun. So ito pong gift certificate na po ng kaparokya mo, indigent, kay ba't makasaliya po ka rin. Opo. Itang iga na ganang pwede ng buri. Opo. Pamangailangan niya. Opo. Opo. Masanting niya po ito niya kasi mami kami pota edaman kailangan niya. Opo. Pero kayo kailangan na po Opo, kailangan. hirap pong mamili kasi. Ing masaliya mong hindi lata. Ang pong mayumo, detang Daily aldo-aldo na, gagamitan da. Ilang masali reto. Curious ko mo, pwede ko saling malan, ating malan. Actually mo, ngaliya mo po keniking lubaw nun in pong programa kasi miras ne po kay ngaliwang bansa, alam mo worldwide ne. Uling detong may nga swertita mo po kaparokya at liwang bansa. Uling ikit de po, may buklat ne po yung tindahan ng apong pagiging gagawan do. Deta pong karelang malan, papackage dala din, dadala-dala kini kaya lamo talaga may giyang department store itang ketang arap. Huling akit mula ring malan na makasabit, then kukwala po din kay nung mamili lang metong pero po abe keta pong 500 pesos. At inurin po minsan na maglapag-laka rin detang liwaliwang minsan ulam din. Pero aliya pa mo rin po abe ketang 500 pesos sa akwada po kitang tindahan ng apong paing. Bayok pala muli, mantun ko pa ang pwede ko saluan na. May gisa na lamong.
nung atintapong pong SM, atintapong SR, San Rafael. Ne? Dito pong malan, pwede pong mamien. Po. Kaya po, siguro pwede pong mag-apiliamong, kalita pang bisang sumaup, king kikatan tindahan, ang po king scholarship, manala pong pwede sumaup among. Ito po, muna din buri ko lang pong pasalamatan detang regular donors min uling itapin po akakit da tineman sa sopan and it is real so ila na po mismo babagot la ng karelang inanong at karela kay ba't sa South Day po king programa pasalamatan ko la po reta regular donors tamo po karing miyayaliwang baryo monthly la po reta among at ito po nung bisa kayo pong sumao i-channel yun lang po yung service ministries tamo kaya karing scholarship executive committee tamo o rin po di Brother Ron ya pong secretary na ning king scholarship kay ba't po yung service ministry at inta naman po karing balang baryo karelayo na mo po sabyan nung po sabi ka na ako minsan kasi among atin didirekta ka na ako pwede mo naman po ito kaya through our office keti king baruya at syempre po detang ating paring asawo no man po magigisan din kaya katamon sa sopan mo minsan darano pintao lalo nang among nakasakiting biya lalo na detang magkasakit talaga so we need to help them continuously lalo na kining programa tamo monthly milalaganasan la po rin kaya katamong kaparokya magkasakit kimbiya. Sister o brother, atin tamong official page na ning kakatang parokya. Banta, dito pong kakrusada tamo, tamo kaya bikin parokya, o makiranda malong bansa, o manalbe, pwede la pong sumaup. Nanya po yung Facebook account na ning parokya. Ita pong kaya kami pong official page na ning parokya, apin ing San Rafael Parish Media Group. Then, pwede yung kami pong i-reach kaya kaming page. Then, karin na kami mo po mag-reply. At dakal salamat po karing hanggang isaw po para karing programa na ning kaya kaming parokya. Very ideal na po din kanilang programa. Talagang makatagkil na po kapanandaman. Ne po, aluwa mo po itang pamangailangan ne po, itang daily needs isipan da pa po itang nano pa yung datang kaya pin po magpa-scholar la. Ngayon po, bayi tayo po pangadyan yung pangadina nga pong Birhen ng Dilas de Medios. Ila mo naman po mig-host niya milabas sa Koronasyon 2022 maganap kay Nikin Lubao at yung kakatampong Paris Father Ferdy Mangolabnan yan naman po yung Vicar Foreign. Kaya kilagyo na po ng krusada, pasalamatan tala. Mga tingay pa pong buring pasalamatan, niya milabas sa Koronasyon. Okay, so banggitan ko pong pasibayo, kalupa na ning kapasalamatan ng binyeko na laring kanita, inya pong during the coronation. Karen pong hanggang sinaw, may pagal, king kakatamong municipal government, keti king Lubao, at king Bikariato ng San Agustin ng Hipo, karen pong iganaga ng pari, kaya beko, keti king Bikaria, ring lay leaders tamo, king balang parokya, talaga namang miko-obro at karing hanggang sinaw, kaya tinan bangkanita alabas tamong masanting, ampong makabaldugan magrasya, ining kaya katamong koronasyon ang ilabas inyang September 8. Talagang, kumbaga po king amanong din kayo na kanini, bonggaya po itang milabas sa Koronasyon. Kasi po, kaya rin na po yung malambat na panahon. Kaya ba't biglaya pong mi-open pa si Viking Public at milyarya pa po kay Niking Lubao. And this is the most exciting part of our program. Din pong kakatamong greetings. Baita po mga dita pong bamburi ng greet, Brother Ron. Inuburi mong greet, Brother Ron. Bayo kay greet mong mag-share ko mo kitang inspired project cooking school. Actually, inspiration niya po ng tindahan ng apong paingapin po itang tindahan ng apong medyos naman king eskwela mi, ulinging patron ni king eskwela yung Birhen de los Remedios.
Bali, mamaya kami naman pong gift check naman 100 pesos kareng estudyante every month. Then, pipili naman po school supplies ketang tindahan ng Apong Medyos. And then, uling kanyang school, buri ko lang pong igradeng ka na akong co-teacher po yung kaya kaming principal ed teacher, King Remedios National High School, Kenny King Remedios, Lubao, Pampanga. Siyempre po, kaya kami po PPC coordinator, Brother Bernie Martin, ang po ring members na ng San Rafael Parish Execom, ang po ring kayabi ko po King Esriap, kaya kami po former head ni Brother Eddie Cruz, ngayon po Sister Baby Martin. At syempre po rin kayo pong top, kintindahan na nga pong paing, headed by our coordinator in the Ministry of Service, Brother Dan Santos. Ding special someone. Syempre po nung alay po yung maku, ang po itatang po wala kening, kako pong malagu at maganakang ima, Elisa Jimenez, nanungo ka rin at yung kanyang king tindahan, making Samchi Korean Mini Mart po. Nag-promote ya pa. Sister Vicky, hindi po ba yung batiyan, sister? Ay, opo. Dakal salamat. Kareng suporta at kareng pong kaparokya, mi sana po eko sasawa na nung panay kaming magsobre. Siguraduhan naman po din kaya kayong babye at tila pong kapupuntalan na mayap dakala asosopan ataw. Anya, kami rin po marine manyad kaya kayo. At karen po palang mong po abanggit ating kepin pong ponto kareng bisa pong magpari, metok ng yamo po ito. Impong may kumpis na kanita yapong sote. O pong ala pong bisa magpari karen tao, kareng parokyanos na nga pong paing. Yan po karen pong pengari na ating anak po na bisang magpari. Support tayo po yung parokya, encourage yula mo po. O itamo po, dakala salamat. Eko po may mapaglalapit kami. Dakal salamat, Sister Vicky. Iamong, di mo rin mong batiyan. So, abanggit ning vocation niya mo. Abanggit na nga pundongan yung tawli ang magmisa. May itong naing kulang kaya kayo nga na pari na mo. So, masanting niya po sigurong kahitan niya, kareng kapanyausan, kareng pengari, lalo na kaya mabilog ka parokya. Nung atin la pong anak bisang sumubok, suportan niya po ning parokya. At greet ko la po rin hanggang parokyanos, kaya tiking San Rafael Parish, magumpisa king Santo Niño, Prado Sionco, Santiago, Lourdes, San Roque, Kalangain, San Isidro, Ampong Baruya po. So, Ding pengari mo among, Mother. Away, Mother dear. Hi, Mother. Lakwan mo no rin parikin. Tuki na ka. Imana po lagi na kayong pakabsyan. Ini po pupusan tayo po yung kakatamong episode. Kaniting pong kabengyan, kapamilatan na po ng panalangin, ng Birhen de los Remedios. O Birhen de los Remedios, damdam ka king kekeng awos. Iligtas mo keti kabos king sablang sakit at salot. Ibiye mo ing kekang lunos, ipanalangin mo kami king Diyos. Pigaganakan mo sana o malugod a Birhen Maria, king kapilan man, meramdam king atin katao mo man, karing bilang amiksantong king kekang pakalulo. Minyawad king kekang kasaupan, at meniga po king malmong pamanampon. Asikwil mong emo mo sana lingapan. Ako king pamagnasa ko king antiketing kapanaligan. Dururup ko keka o indong birhen ding birhen. At bistaman ani kong daramag ning bayat ding kasalanan ko. Miksakab ko mo rin king malmong bitis. O hindu ng Jesus, mo sana isasakwil, inimpakalulong kayadwanan ko. Nunebag kustingiran mo sanang panayunan at damutan mo sana manggaapyanan. Amen.
Ngayon po bendisyon na nakatapong hapong Ferdi ing ginuman tabeya kaya kayo, at kehan timurin. at bendisyonan na kayo kambering kaya kayong pamilya ni Diyos ipang mayupayang tuto, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Pila na mo pong pangisnawa, ang pondita katutod, yapin na po yung kikatamong kapaskuan. Kini po king parokya na po nga pong paing, malambat na po yung Pasko, uling malambat no pong maging masaya, po matulating tao, kapamilata na po ning tindahan ng apong paing. At aluwa mo po yung Pasko, yung kanilang isipan, yung pong bukas na rin anak, kaya tinda pong scholarship na po nga pong paing. Kaya kayong pong parokya na po nga pong San Rafael, kang Among, kang Sister Vicky, kang Brother Ron, Maya Poras, king mabuylo ga parokya, man po balo, pero dakal kayo po ata tagkil tao. Kaya pin po nung akit tamo, ing Birhen de los Remedios, talagang kayan tabi tayo pong maglakbe, king biyeta mo bilang tao, bilang Kristiyano at bilang Pilipino. Kaya kilagyo na po ning bubuo king Cruzada, ing Birhen de los Remedios, at Santo Cristo del Perdon. Ini po yung programang Ing Cruzada, king radyo ng Archdiocese ni San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po iyapong talk, kaya na po nga pong Ferdi, Sister Vicky at Brother Ron. Maya, magrasyang bengi po kayo at Merry Christmas to everyone. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM.